GSM repetitor, GSM pojačivač mobilnog signala, RF signala koji radi u opsegu od 900 MHz. Znači TH950 GSM, veoma snažan model koji je 150 eura i jednostavan za korišćenje. S jedne strane se ubacuje spoljna antena i sa druge strane se ubacuje unutrašnja antena. Znači to je unutrašnja omni antena, mala antenica koja daje u prostoriji signal, pun signal bez problema i napajanje. I naravno ovo je spoljna antena sa 10 metra kabla koja ide u kompletu i montira se s polja i dobijate pun signal na vašem telefonskom aparatu, bez obzira o kojoj se mreži radi. Znači bez obzira o kojoj se mreži radi, o kom signalu, kom operateru, mogu više istovremeno više telefona i više različitih operatera, to jest različitih mreža, znači sve mreže mogu istovremeno u prostoriji da rade bez problema uz pomoć ovog uređaja. I tamo gdje nemate signala telefonskog i tamo gdje vam je signal veoma slab, vi dobijate pun signal.